Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezo tukufu hadaningani mbishironi khairu manani kaundo mlio harumaze nsaransa za dunia. Watukufu hamadeli mjuwao haudeheri konyu wona mitsido njia vanu haruma message kado zinji yani nifanye jana nifanye leo shamiure kamna panza ti angalaza ngo zangu shaika mmono kana tifanya leo tifanya na maudu yabunga bundongo yode malekao timabia kana ngamjo redinda jeimano katiti ya historia hangu kanga bo message muhimu ikao ngamazo nibitse banu ritanda bahuka nyumeri banu tikatifanya video banu usu maya nyasi ikao hatilo mro haruma umji unu. Baada hapo alhamdulillah itsono wanadamu wadungu zerongono rondo mana mjombo kana ngabandu kongwa ni parao hakayari hansi kungumanyo ikawle kungumanyo hilo ri jerangali watoto haruma mabalazio riwenena mnajishira runde tartibu ruduatsa busa haina mwiso wa mwaha rihansuka Desemba kambwa venze sha zerongoa zedono zidi zerongoa zedono zidi okananga rizambao ilirunde shawiri usuze taabu ikao gazijirio zemaiti ikao ngariziparisao vanu ikao bambi ya wandu ngarizungulao hunu shakartujua ezijirio dazibi omwendo ulio daubi garishomru hafu shakartungwisho kana mru hafu ngabuko kwa tujua emana za jirindini ezijirio hendrini shangu hanso kana zindungo za husu mabange na izonti pia shati ifanya muhimu ni jemanu au kaya risangasi wazima au shidari fanya tartibu madizo ya baladi manjani munishieni ezibirao haina wakati au zenungo zinu namna ikao ngazodono rule haina wakati ebonge watukufu ngamjongu sami tina unji andondono homoni waize rongo kanga mjwa kaya haina rongo za mreulu ya hafa ya bonga boze limiti za mruhamba ngaboze limiti ko izo za he serikali do akotsa nsawa wajua emruoi hafuza barindini ye problemu ya tsongeze mwanadamu ya ulaya ya ulaya barindini yani izo za serikali shasinga jo hamba ezijirio haweza ajiri ili ke hashiri rifanye tartibu ya ushida zango zenu zivunguze watukufunga sina besensunda rubanu au nsunne ngasina mwanyasi ya ulaya hunu ya hafa mwanyasi huo enamna zango za jiri lukaya woi mwanayasi kao halola mrumshe ede parisa mwana kabu yabo kabishi hao kaya wakana problemu antre hao sha woi mwana kabu juzi vanu ende naurangale bisi wa maharibi haka hao noe mbaba kumbo yarangawale bisi hende hadungu le bisi akale nae alafu wasimoti imwana kabu wala hatoa shonode badala kaya mrisize hauya mreme wamhono juu shahafanya tartibu yokanarage shonode ya mreme shoho marumboni hata imanyasi huo vanuzamba au hafariki yabu modo kongo mziro ya ladhimu rihashirishane haruma zijanibu zinu ranzuri kensi haufanya tartibu wana rueleze hela hususu ya hatu kanga sarumansi kawe buhe macho rihashirisho wana ili tabu hamada zinu zibunguze sha vanurizambao yemzaze yazaye mwana vanurizambao harengwane serikali hokaya ye mwana bahe harengwane serikali yemjomba wahe mwana woi hapara mru karibu ne mwana woi ikao ndolo ya hafa ili yamwambie ukaya mru fulani hafu shawala hamuzisa yenni ke telefoni ya mru karibu ya he mwana au ya he mru mshe shawala mjomba hamwambie ukaya mwanyanyuho hawe mwana hanyu hafunge wala pitali fulani haulwa hafunge wala pitali fulani shaha sigir katumwambia yoka renge telefoni ya he mwana au renge telefoni ya he mzazi wosi kitifumu bwa komori au kale onga sivanu karzunguli yao c'est vrai mru ujo ona manyanya humjua
shahudo fanya maha na maha ngoyo ngo hisi kama ya nyuhola nguyeshi harumu mji unu haubala haroha harumu mji unu ndio ya nyuhola hafariki. Leo rijojo rambukana haulaya hamadu wa ulaya hao rambe umru ya ulaya umru mdu hazi ya kahalo la mrumishe haulwa hafu rambe haulaya je wandu ulaya hunu shemana anafanya muhimu ili mirongo mbabiza ngo zinu dakaya wei haulwaya ne mwana anisabdiri de mwana mnakabwa hahe de amuwa yabo lazima rugomada zinu jerizambe ili wanahatu riwatia haruma mwendo mroji na ukanga mabau kakarno shinda ri lelo wanaha namna ukawa zengo zizizie izondrabo okaye mwana wa mahakume izumuzamba hawe mwana wa mahashenda ikahare rimrenge haumwonesa njia za kibinadamu za husila muhatu kama aminukana besenga rjubunguza aukanga bu nafasi ya mwinji na mwangalie namne kauleo mriende yarenge shononde mbaba hahe na senga rjua ukaya haina saya mru ya lola dahoni komori ya lola mru mshamparsa na wana sha imzaze hawe fami ushida warongo za ula mwana yoka waimba baha raili hasalo la mzaho abo mbaba warushida wendelea mru halelwa ne mbaba ola mru hakubaluka mbaba sha ngaranzo ke banu leo harumansi amanda inikao ibu wanrobu hema twani ngabo janibu zinji zilo banu ike ani daraja mandi yori hensi hamande henamna kosu johansi komori karjambo kana kasi hawasi yabo mwana katsuona ndrongo zinji za jokazi mshangaze hauzi mlatizi akili yafanye itendo madashiru sha ngasaruma janibu kawo damuzi njiziro banu woko ari horenga shorondewa watemu yabo si wandu kana rishide watukufu ri fanye namna yokaya wana wanu ridonji harumwezi amwe emabalashio haurongozo wana hauandika taratibu hauwala wasomesao amweba emabalazio wakaina wakati wa urongozo wana harumazila ibula namna ya humkonsi wake hatu shekalewe mwana hende hoshio ni henda somesiwa kulu wallahu asomeswa jaw zokweli mujujwa kwa inukulu Allah yasoma alhamdulillah birendeza sha yabwe mwana zile ezinji bizwasoma onziani usubuti wo winji lwarenga onziani akangu urengo na uwanzani ulole koli wa nsi fulani na nsi fulani na unguonotele ngaponogoze njikoma mwana yehwenda haukopea wenge mimi Tanzania hatikaujana hashirishe banu kamyezi mujor hemo mwa nyasi woi haukaya kamjoji permete ni vumbe mwana nyasi woi ya ulaya shansi na uvumbuo wa muwa haukaya mwa nyasi woi we mwa nyasi wa shintujini uparo Muhammadi myezi mbuju mrehemu ya mlazi banu wema ya hundwane shetura shimu ya wekale orto jarbi ridaza ukaya narutodo saiduku shabuka na ushinda rundeda lao no nadina di upasuabwe ya wekale oti janga mambo madainu yotuka yabo yorongo sekre akaizo rongo wandu hunu wazijua yoke mwanyasi hafu shawandu wenji wakawantuka hakamade wandu wenji wakawantukane mwanyasi Muhammadi hakamade shakwa jaka ujuo kaya banu shinu habitizo itendwa ne mwana kabu wa hahe na hawe namna hiyo ikarifunyo mashishio namna hiyo waruwazi jua waka hene rogo za jiru hunu abuzo utilwa wamalana hunsi pia waruwazi jua shanga buoko kwa jazi jua wafikirio kabanu ye hatsola la hafu hawakamade na woi mrikao haulwaya ni mnakabu wa hahe yabola dhima nukwamanda zinu rizambe ili owana walona mahashenda walona mahakume irundeze tartibu zokari wabalie hanamne kao warensi wasubuti wadoto waro okanga mwanao kayanga huwa waloguru juzibanu tukahumrani hatu timabiane hadisi banu ya ukayanga huwa nsodo sabo nsina ule mbaheru sono wana dasi wa mahakume na minane na mahakume na miranda rujao wabali ya nameto wajabala wahimi wazingara bwana tsuo yabo wafurana na ibala hata waja wararu watoa shono ndibala wadusumrunga hamandu arunga godoro
bwana ulala labonti warabio wani jamana muto hobala wabiso tawa bwana ulango zo arabio nsuja bana ngo zo arabio ya wadunge nsuja ngo zo arabio ya jihifadhi ya jihubiri shahala labonti bale damu yandi soti habala tahafu wauti wana wajeni akanisa haja soba kana jau wana hatu manata tishia wakaurongoa duha ya hatu baada hapo wa wende zao yabono kwa mada zinu ladima wako mori waliho kaya ngasibanga mwanao kana yetumuta inu sha ngarhafili hao narebezazi yukumbi hata zirema dimashi wanroji tamwezi hasara zinu mashaka menji hanro anshakar tukanti ho wala wana hatu wanoze hatwari zijiri ya wana na mwangalie mtazaba hayinu watili ya mrumme na mtazaba hari ngwane hifadhi ngo serikalini mjomba hahe yetide ya muwa no mjomba hari ngwango serikalini mwana hari ngwango serikalini na mwangalie hatwari hamadiyo na yomu zabana di banu kaba nga banu kongwa za yao banu mrumme hanzahe yemzadzeola ngubakino wana wala yabo leo ko shida risaidie rogo hamadi zo kangaru joka ya eshihunu mjomba kadwenda dahoni yambe mwana karansi shahunu mreza mwana mrucho kadene mwana hai yabongo jumrumzade yanzo yalele wana wararu hawane ne tomboka wanaume wanaume ngwaro hao waonao kaya ngwanzoma pesa wakatula bongo na maki kababao katsibala ndongozi nji za ujinga na usubuti wajuruka wazita witswani yabole hoja yaone mru yarageshonorea mtie yokabata tamba uhara mangaleda muya hatu banura waswili katujora bale wo mrulo moroni mrumdu hazi utsahumbahi ruyale hawenda ya heshima hata ya lono subutu kana mjo subuti ndageshonoredeni ni temru hauni fenjao hede hazifanya yongar jojo hambo kana adho sirikala ngar fanya ujawe security ridozi ambayo yawe security do njaye tunda wandu wale wao ili watu jubalo subutu la ndo warwa hitu shamdo wana razaya gazi jiroman kana lo mdungu kona mwana hazaya mwana hamzaya adungu gurupu wende hula warenge mzinga wende wafumu mru mwana jare ngwa shabane za leo woi mrikao woi mbabahahe wakawa yihalo la mdza hahe halafidi ya undo subuti amadu wo yarangeshonoonde yatie baba ubengwa tiji problemu indrini de mano ka mimi tina unja humoni na mbeba naisha togeza mbaba fenjao hawe mwana hakaja unde na mbaba izoza mbali akamrujo kadaho ni arugwa fura nao mrutojo ukakartole wana mrarange bavalizi mrenzahe shau subuti wakayanga mdungwe mbaba ninjie bisini risemo ntsimo maharibi mine mbaba ola na nitoshondo neda somrunga tala lebo ntsiafe ondo wana hatu do afanya mazengo hizo yonde edamu ya shikomori yabo ngasiwanrukana leo irundeze tartibu mala ni hamada hunu ko omsaja jangu hawinji barsei kartu numwambia ni banu kartu fanya mwezi ajali ya mizinga namna hiyo na zonode gazijiriwe namna hiyo na habo wauane kao ngwarengawe 18 hea yabo lotora mo yaukaya narkera de ondoka na baraka si wandura trafikira yin yaukaya rijohanza rinjamwe mabala ziyo rinike wala mafundi ruwanike msaada wakawarongozo wana hanamna yaukaya leo wanike misomo ya warongoze edu haya hatu hawone so hususu ya watu hawanika namna yokada maudu rijertanganyihe babese uwatujoha Hussein wasoma hauwarongoa shawala nyanyawe kawa wala likawa jaa walona nuevana dizangwa jodoelewa wakamanu mbaba simpaka ni baba ya Huzaya hau mjomba tile simpaka de mwanya nyamdza hapo hau de mwanya nyambaba hapo yabo mfikiru ke kabese ngarifanyo taratibu zena mna hiyo haurongozo wana walona mahukume na miranda ruhea yabo beseze nguzinga jubunguza okakabati mwanadamu jukahole ukana leo ngamnalole mrumshe wola sensundu wana bala mwana ya undo subuti waburenga shononde ya ndungo honziani tsindoda honi shando nziani ya nteshonode shila okaha shononde shila hamtia sha utoto no ujinga urumishi hayabo shabada abo yafanya zinongo hakasuru kanabo kanawe yashitse nabo ngodedea
yafe magobani hawende yake magobani tsuo hatongeza wala mzaze hanja hasarani harengwa ne serikali wala mjomba hahi harengwa ne serikali emotoba harengwa ne serikali wandu kansingarili dao rijue sababu hindrini mwana woi yakarengesho nonde yatiemba bahai woi eza jirindrini ezi jadaraja hindrina tarengesho nonde yadia mkalili wasaru male bis boma haribi yamtiesho wandu kwa tujua ngarili dao rilide ezi jolawa shaba nulizabao imbaba ikao de akalole mzaza huo banulizabao katina mo asahafu asaholo haya nafikirukana leo nsuyane ranzemo ya nyasi woi hatulesho nonde hala wa duniani wo warengwa kwa serikalini yeye banulizabao yabandu kwa natujunikiwa wandu wafanyeza eza ladhimu shabandu kwa julinda rione ze processes julawa edamna zanketi zijofanyiwa yokawe mwana woi hakawe mbaba woi zabarindini hakamteshonde shinshab zabarindini zabarindini mzaze yarengwa zabarindini mjomba yarengwa sha mimi kama aminukani emana mjomba yarengwa dabukum mjomba baada emanya siwashitujini woi ya ulwa ya hafa ya tuleshono de hafa woi mjomba hapara mrundao dhamana ulohunu Marseille ya mwambie ya ukaya mru fulani mwana hanyu hafunge wala pitali ahamuzisa yakunojwa wareke telefoni ya he mwana wanika si hambokaya haulo hafu yakunojwa wanike hemru mshena mpara si hamboka haulo hafu asile girilila kajatoe telefoni ya nika wala dhamana ya para hoda honi ya jua usoni mwa hemru msheha hawe mwana shasile girilila kutombakana hafu alafu kupe telefoni kama minukamu kwa mweze nungekao zichongeza ola mjomba wahi mwana woi harengwa ni serikali banu zamba hongo serikalini watukufu yede message kautikadani hivi ni behebanu okayanga mono kaya sisi ngamambao kayanga suwababu fuhaku changa mwaminukana haina wandu waisho bahanu kwa tuhashirishiana ezile kao gazijirio hawe zibirao abana damu ukahizani na banu yemfale wote demfa maudu okangariza yo wana leongaransu yo wana haruma wana mahakume mahashenda kwenda iliwana nsio kana hendele koli ende shioni changari diwaza ukaya wana hatu wa njiyao haruma kabila zinji wa tembea ndo nao na usubuti mwinji ninga monokayo wakati ukaleo erifanye tartibu yokana mwana lona mahashenda ne mwana lona mahakume au kayari tsanganye wazima rikene rumbi rirensie rohombi yeso kawetsi mwana hangu awe wahangu mitsimzingaranga mlelo shaudu wazo kana kaurenge wahongo mlelo uranse wahemwa nyanyuho shabwe wahoka javuka akama mwanaho maudu mlele ujorohonzi yani hauya bodeja wotu silamu wotu binadamu no ramlo kana wasilamu hatu ramlo kana rudeshele zizana heni mru yake masuulu tena wahemwa nyanya dobanu Mwenyezi Mungu yajoka radhi cheka mru gono kana mimi tiundu tishilitsundu mnapata kwa kawenga mno shaye yatsuhundabo ba hawe wahangu kajaulo ya hafa yaboba au mimi mitsinena mure bahati ebati mbiyo endano lwaya yabotsatsuku yaboba abotsu binadamu nabo mtume sallallahu alaihi wasallam arambio kaya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-akhi kama yuhibbu nafsi aba sinahamini mzima harumanyi timpaka mranze mwanyanya amande helikao ngonzo nafsa moya yabweka leongaranzo rambo kaya osilamu dokaya habari yensharu makonseri ronro heni mriade mwanyanya ronro halafu mwezi uje ni mdarangen kandu ya vae rambinga rufunga wetsumu na bonga rujoka ye mana ya hetsumu al-imsak domdu jizingara al-imsak domdu jizingara tsudoka jizingara kana utile bahenru chado jizingara na ngombi utsideye utsilapize alafu ngamonokaya haina saya mranzodi ya mpira ya bomru prepare imakoshi mraju konda hare ne kiloti no mpira no mraju wote no banu mraju konda hare lo mpira sisi ngarendo harumatsumu na mangaleo siku wa majana ya ukayabo borendo harumatsumu she preparation ya hatu kadura renge wandu rijirifanya konseri wabire msajaja riteze rondondo alafu hoa aminukako mori hoa yabondo bano rujubzia rinjaru metsumu yaboje panu sisi wakomori ngatugofanya mabano Mwenyezi Mungu wewe hatu
wakati ifanya live jana ikovira habari za kumurabaha baiti njia yabo ngamono mru lindilo ani bure manadamu kuto ikaka jadea ikaka kajafadhehi kajanja haruma direkte ya barongo sudungana yabweka no jisa tokange mwemezi ungu shabo yengu prepara jafunge tsumu otsoda mrubure otsola piza mrubure shakartu hashirishana harumazila ngoza ladimu za jurifai usowa na hatu rijua ukaya ngabo wazazi walo banu wa dodono wana hao patinondo mahao nungu afanyao ze taratibu ili wao wabehemo shioni wa some dini ukangwa aminoke dini yende juni kwa watoto wana umakinifu wajoka wazalwa ni mbaba wazalwa ni mzazi yapo tujiona kana watukufu na ndirensi baba Mwenyezi Mungu oi weiti mruka oleo eni mratu mteza hau Mwenyezi Mungu oi weiti mruko mratu dambo kana mibo kome ohatuko mori hamjonja mbeboni sha Mwenyezi Mungu hari umbu hari behal mshipande shansi shinu karijamba karturenda nai wakakarja tolo zenyongo shahodwe sherizizana ili ripuke shane na zongo mbizinu kao kazijirio sikitifumu okayamswiba hamadaunu wanadamu watu hujua shawisho kama anyasi Muhammadi haulwaya ai Muhammadi hafu shakwa tushindo jua mwana makiki salam shakwa tushindo jua ebanu hafuza barindini nangabo zinji zijirio zijezila wanukana panwe mwanakabu wa hahe habala shononde hakamta hunziani wo maharibi ya mtiesho vanunzabao hala wa duniani yetino gwelo nyango harumo mjiunu kaungarinya shobana zinriski nkuri zirenga warumo mjiunu nonga monokaya zidi ya sheikh wanadamu warumaze kumateri kwa shagao nonono kwa deo nonono na yom na nuko semple umrushida ya parse mrubano mratrape ya mkazi bahano harumo mjiunu rilio shatu juru nganendele yao wenge mimi tionokana lazima jirha shirishe wanadamu ezi hundawa harumo mjiunu neze problemu ikaungizo harumo mjiunu adha wankartsuye shewasiche sharizaya wana walona maha walona mahamili walona mamiraru walona mahakume raha watujwa zerongo hizo zofana nendrini yabo si wandu kana tsengeane iriondeze taratibu kwa wana kwa tatuba kuma lahoni shaze samdi dimash wana ngwa behomo shioni yabondo kana leo rijatsanganya wazima au tsanganya mafundi iriwende namna rujushi taratibu oka mwana leo yasome alifu au yasoma ya Qur'ani shabaka ya taratibu nyirojina ya urongoze mwana ukama leo ngawanda mahashenda maudungo jokana mahakume ngono beya fulani engo jomana mru fulani ya ulwaya engo jomana mru fulani ya lopirizo wala hafanya jao geladhimu utawe engo juo bangaresho banu cho wanadamu ono banu pia banuzinu wangu sho banu shangabo dini ngabo dini ya Kiislamu ngabo ya Kiyahudi ngabo jao edini hatu mbuka jufanya jao edini hatu iharaza mrufanya jao edini hatu iharaza mramba witi jao ani dorugo zo watoto hambabi hoka efe ya homo aha rendera kensi yabo rifanye fete rijisakrifie ritsabuso wana owasomao no watu soma ikango wazima ngwao mahaba huwa bahao no wazaza hao wahimilia kama aminukana ngajoanja hitswani kama aminukana wana wenji karjoshe darwa rukupere harama wana jane katsori ngamengo miraru alhamdulillah rahana hata akawa kumuramba kakairimba bititi rahana hata mrujo kangenda nzaya onrumramba mbidi yakopa hano hatoe nyora yoketi sawa nolozungulio yatsuhombesa hata ledumu wenge kairi watukufu wanyanyasi zengwe zinuri zibahare ba hainu siku za jalizinga zijirio juzi banu rikane mwana nyasi ede hatulwa mro usikwa jana hahusiwa nafikiru kabo mjo pashale onda kumori zija ngasene mwana nyasi hedede hatulwa shononde izote ngo rishindari waze hesabu shahizi maitikao ngazulwa yao banu wenu siku sha zinu zikamuhimu hashirishane akaweti mruko honde haruma dega yoka honde haye huzamsi hedede haulwaya au hadhulumu mru ikao ye kabila yurajina au kabila au dedamu ya hatu aduanza ya mweshape ulamu huwa shawe mru ikao halola mrumshe huwa edamu runawana ajunduke mwana ola
fanyaza taratibu zonse pia ha problemu wakanizo hadungu wela mbaba honziani edi hamteshonode vanuza mbao harengwa nge haruma hifadhu iraira mzazi ra mjomba abala de marhashirishane sirlono wana irone namna zitaratibu zolelo wana rizidishe namna shinda wala wana rolo sinao ruanike malezi ili ritawe haruma za jerikao dozirundao haruma mjiunu na utsasamaha haruma zefami akaya mada zinu ijumkini shia wanduambe ya nsinu yako ladhi mzabwa sha wanadamu wengi wazijua na wando wana leo yazinyu hakajalatsa yabo leo za hundaoi shana rifanye rihifadhi o wasai kao walindwa waje waswili mahamadiyo wati juhe haruma njia za utungu na upeu na urenga shononde na urenga mzinga shawake haruma adabu na mastei rijuka rizawana riwalele maudu o wana wajiwari lele ikamgamenze watufa komori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.